KAC pen PGR Vijara Longli Nigre Po Angbong ke Tharle Ji Aphan Alam Chak Radet Aphan Chobai Det Pusika Che Song Anok Betum pen ke Jongpon. Article 244A Pachun Serak Nang Ji La pen Petrol Diesel La pen Hormonam ke Paso Putak HSDF pen ka Che Song. Ciklo John Trokner ke Braplian Bainong Kelong Lea Putak Dok Muka Municipal Board Chok Komaratum ka Che Song Ni Thom ke Chok. Karagaon Block number 14 Len Area Long Lea Lamki ke Klang. Pinia da babirta long pen kadu ka bia phanta me adab ke mea kardom nang pajurik long. Tang te pini adab babirta juitha. Kedam tang vosik ni phai ke thom arni KAC pen PGR Vijar ka Che Song Nok Be Atum Angbong KAC along che than chingki ponlo la so teng pen Nigre Pho Angbong PGR Vijar along le ke Tharle pon ji aphan KAC pen lamchak chipilo bonta Nigre Pho pleng de da phita elong ta ke Tharle le de da jok ka Che Song atum pen ningki pung la pen ningkang samse ka che paklang pon a hok ke dam tang PGR Vijara long le long aron re pen ke do tuma phan Tharle nang ji pu ka Che Song karbiang long angkang ame de tur thur urlo bangso ka Che Song ame de ke pangsam ji aphan pura sai jok che Assam Sarkar KAC la pen PGR Vijar ka Che Song atum angbong chingki che than pedo ponsi aphong tame pedo si la anar ni pu pen Tharle po pualam chakta pilo bonta pinyar ni anta kichun mate ke papleng pon thek thedat ajok PGR Vijar ka Che Song atum pen lurulang solong pherang ke amai phasi amai long pen ningki pung la pen ningkang samse ka chepaklang pon Nasi pini jasa pet rangke amai kepa athep ki alam ke lahelo karbiang long arab de tachini lo bosi ka chik lo ke damtang ni phai ke thomarni bipartite talks matang te karbiang long autonomous council la pente PGR Vijar ka Che Song pon lina songja potom che tong chom akaching kielong Nigre Phong bong Council atum eviction mate ka Tharle asayang deng bang claim pon popu akache chak dolo boy phitsita Nigre Pho chok dera phitsita me pini anians tame ka Tharle asayang deng bang ke ilitum mekhini pena bang ke theklong le detlo matang ke tuliram rong ha amme ke thomduma po haran detlo Tharle to mekhini pena bang ke la bangso aka Tharle bang ke la ke theklong le detlo lasi pini ke ning kang samse Acepak lang lambat kali pini bangke athe pisi ningje po labangso a PGR Vijar puthak kachingki Che Song suri hinira inkora piening kan penlo non inkora throk achitim nangkelilo woi phichita council tum apong kache chak pen kem ke dera pot pini bangke ta Che Song ke jalina songja tama hin pen si pulo talks ke lake fail pusi puderlo kaching ki ge lage pake joylo chinki pake joy man derlo thang nat alia me derlo radera phan chong thui derlo pusi herangke amai pen pini pangdarlo la pen non e pranga bangke la puson chinki pake joy bangke lito ma gen pen ke kroi krelo useless talks bangke rejected lo pini la bangso amai pen se lage pangdarlo non kenangi bangke cingki pakai joy kenang nelo ka Tharle asayang dengle nang peklang non pusi pini na bangso acapai pen rara panda pachini lo la pen council ke jalin CM ke hai tuliram rong hang pen ke chenglok EMMC ke do anaphan la pen MLA ke do anaphan ta me pini na bangso acapai pen si pachini lo la pen anpar sita me Karbiang Long Autonomous Council kejalin ACM tuliram ronghang ke damtang ni phai ke thobarni la bose ka chiklo kaching by amai long bipartite talks along la songja tum aphan alangli asik ke pen kang chek la puson ke lang plot
alang li ardi gipi pe la person alang li a ot ke chepek lang pot pini la bang so chatai pe ni tum ning duk chepak lang lo la pe ni tum la so bang ke khinde lo la pen hijin lo a thelang ni mai ka chari pon hala bang so mai long in sam jin nangi a pen ka ching ke che thana bang ke ang deng li pami nang poke alang li long sa arpu do lo tabe si ama ot la person lo la dak det pulang kali la so phang da ka ching wa phong phong lo tebul ke teng komane phan kang check komane phan ke lang plot la person na bang ke ang tek long piglo la pen ke dam tang ani pu rong phasang ho phan sitame dak rong ni hang ka chasang aklam long sitame lang li ari munjong benjong ker la person na ota chepek lang lo hor ki jun pen ke bang ton na chepak lang pin itum ka chesong asong jali na tum pen kapek lang kang tung rara phanda si ka chuning rito la bang so cha tai pen ka chesong bang pleng plerek chun cherek lo plotang te rada long pen nam thine choni bang ke ka chesong dun alia velo chok che che ke li ke ka chesong ki dun alia velo kali la ka chesong ki chun che ake mang ke pleng ple posi ni ke kang thunang pokente a ka chesong chun der plotang te ake mang pleng der lo plotang ne ka chesong ye ke nang se vedel lo lasi ka chesong ake mang pleng ple re ka posi ining ke kang nang po ining ke pung nang po an so se ka chesong nang po lito la pen la so sarkar aphan ke dam tang ka ili tum si ing vai thule thor lo kente alang li tum aphan li tum chesong se te jok jelo laki ili tum si ka pang ni lo kente ili tum ka terek jia abar satana aponang li lo ke dam tang akili ke hutai li tum patot rup ang hoi pen terek pote tum nong abar sai nang li lo sita ili tum si kang mai lo kente non alang li tum phale chesong se te tum bang ke lake ka pe ke to bar belo ong dung tum kaning je bang ke la so sarkar ke claim klelo ate song le bilo kopi lonte non kan ni prong tu phan ke la ning kan pho bang ke la pu pho phereng me si tum patonang po mante eviction claim kle ka tharle sai ang deng claim kle rada ke ma putha claim kle de sita ili tu bang ke de cha prong nang po mante lang prong nang po mante la ke mo pen alap le tu po ki claim kle pot rada ke mang ka pa plain kle pot si ili tu me ka che song nang po hala so lambai tum chema thaning la ba kedam tanga pora hut ke asia tumpen lamchak nang ki pi kang hong mate man peng ka chi pi pen le pachu nang mate ing samjin pen le pachu nang pusi chong hong lo bonta non ke claim ji atumta aning ke hang helo lasikar biang long along le phelang la pen pijar vijar amen pen ka chingki che thana long ke asia lamchak ke pa playing play da jok ka chingki pake joilo thang nat alia vedet lo lapen radera phan chong thui det lo lapen ke wang chia por hut ke lapuson ka chingki pake joy ke chingki pon pelo non ke nang chia bangke ke tharle asaile claim non lapen rara phan paklang non pusika che sonok be tumpen ningje pon Kewangji July chiklo ni phai truck si ni nia pharma dipurong so pialong puthot karbiang long le phelang ka cherai kom ji aphan ka che songa me de atomon pa ja pon thu ji aphan chi sik pon lapen anutina bang phutina tum setame aseang tong chepa do et popusi pherang kya mailong litson rong phar pen ningje ke man ki pi kang hong la pen ka ching ki ka cha than pon pen pleng pon ji mane claim ji pon la pen lam cha ka teng pen pa pleng ji pon lam cha ka teng pen si pacho kori pon pusi ka ching ki apurun ching ki bom lo tops do bom lang pusi kar bieng long ara phana than bom lo kar bieng long ara tum hala so tops ka ching ki ka cha than ka ching lai pon pen si pa pleng pon pu pusi kar bieng long ara at to kon tum mang ta ing hong thong lo ka che song ang tung tum mang che song se det lo ka che song ang tung tum mang nani ke ka ning je kang tung tum da do joy lo asi bang chi pa tu de lo si la sulong mang jasimet pet mang pu men puing ki sa ho bang ke than bat lar lo ba mut pi bang ke council pen ke claim ka patir pi nai bang khala bang ka patir pi kang tung te la pen ihut si ba ihut sia bang Guwahati high court case do polonon ke punang bole chi hek bana la manga case bang non bang ke dut kok lo high court case do lang ko ke ninge thai lo pulotang de pini high court case do lang ko ninge thai abilo pulotang de pini ti posi pang sam thri la penan part ame volong tom ji long apor pi lo nikre pho la ta claim pleaded lo girls school along le do forest along le do soil along le do nani ke la son la market area la bazar committee along le do la puson penangan ke claim ponji ason do hala bang ta lang nang pulotang de ke claim bang be chok kon pe de la son thot si itum lang nang pulotang te to hala bang non lang nang pulo la ke Guwahati high court
along ke chak lok PGR lam lo de VGR ke jong non nang ko uttor bor bilong ke VGR kada ka separate kem noi pulo kada ta chief minister kroelo lapen an se na nikri phong bong pen tan thong de eviction notice ang ton PS po si pulo ke tang ne pinian ta ke pit long dat lo HDP hidi bong long VGR do puloni circle long lata ing samri long sek jan VGR andar puloni circle lata ing samri Eastern College long le Lahori jan long lapendu long khotkhoti long Hawaipur Jirem Bazar long Lamsakhang Tribal Welfare Cooperative Farming Society land dothlang Siluni jan market dolang Bokajan long lajo Jadab Raigram dolang Kheruni Forest land dolang Dudu Colony Lang Tibu Borlang Fair MELP High School Soil Conservation more than 3000 bikha sada kate raido lahai ke lake case ke do long le kalilo ke tangte non ke lahai long da ke claim ke da ponang ke long da no kasi amut pi bang ke talks ke do apurun talks ke do apurun ke claim ke da mapati pi panai pini jong sinane compensation ke long tia tim konane jong sinane department nane jong si kupine project ke mania tim polotang te narlo sini jopang nang hon kun tang claim ji tanon lang nang pun ceklo jon ni playing lim tanon ta survey na latum claim kilang on jasimet pet kar biang long ora pan kapacini ngatung bangke ili tumai hin pen bangke talks la pusona talks ke la bangso talks PGR VGR pen chenglok longle phelang departmental len ko an ma ke to longle phelang puta ke claim ponji ka che song ponji kar ja ponji la bangso amen pen talks pugla so talks ke fail lo la so talks se fail lo la pen la pusona talks la ardi kabe kilili la pen useless talks ke tume chinki ke lo la pen cepa popoho kacing ki dia kenang ta belo dong si mo ahok ha ke claim big dong si ahok ha dong si ang tek long la pen ke claim ke dam pon dong si ang tek long la sopor bang sorkar pen kacing ki hala bale ka program lo tan nona mat ke ilitum karbiang long rat pan ka pacini bang talks ke fail lo aposti karbiang long rat do anatum ta ilitum dak ka chesong abitung long le nangar ipit dak ar japra pet pen le chesong sep sa no tin da metha song do metang rong rat do metang jungjung do metang mekar do anutin atum ta nalitum jungjung platform kopi ma anutin a chesong noi kosona bisar si ka chesong ang tung ma ingsam jin pen aron choklim men koson si nalitum ka chesong ji ma koson si kasar lang ji ma kopi koson si lam kaning ji ma koson si sarkar pan presar ke ji ma lake kar biang long arat atok anu ke do kar bi banda anutin banda towar banget thore plo anutin banda arpu bange jepek replo pen arpu bang do replo tame ke namtang por ke talks for men si kang hong ka chepaning ding karju man ki pi hala so dola ta non bange talks bange fail that lo mane fail lo la son thot sinon bange ka chesong ka patir pi fail that lo posil la so talks fan ka pa playing ji ka cheparai tang anason ke manga sonan ka pa playing ji fan ko son si sarkar fan presar ki pi mal bange kar biang long la dak atok ano ke do east west kar biang long atok ano ke do kar bi potum an ke koson kopi si ka chesong malake anutin bhana arpu bang pi replo son thot si ilitum dak ka chesong bitung tum do andame nilitum dame ka chesong phan mang si koniglo mo nang klang mane mo cheklo first week pen bangi tum mang ka chesong mang cheng pon pit po konap si ka chesong ji ma koson si ka chesong ji ma kopi bisa si ka chesong ni halake rat pan chingki san pa do bon bo la bang ke nilitum ka chesong lo ne puthot ka chesong bang ke 6-7 mo nang klang mane mo cheklo July 6 la pen 7 ninia farman ke chengsi ta bangso cheklo jon pi pho adak do gok lo pot la bangso ka chesong pa do boy la bang da dipu abang si pa do pon po 6 and 7 ni phai thok la pen ni phai thok si la ninia farman ke chengsi a phan bang la da ka chesong bang piman pon po man re pi do pon po la si la bang e kar beng lo ra phan ke tu pachini lo la pen nili tuma teng adit ke hokateng besi litum arni ke hokateng besi litum se chesong nai pu bahala ta kali non ladak tuman mani phan ning kang samse tum ma phan do kok ta hai mani phan ning chi do kok ta hai asi ladak ka chesong pulutang te longle phelang ka chesong lo pulutang pe litum dat ka chesong nai kali la pe litum dat ka chesong bang puta kali aposi ladak litum ok senang ar chap pet nangi litum a phit nang tun pet nang ji litum senang chesong pet nai pu litum hala pu pe litum a phit nang tun de da chok ta kar bi putuman ke BJP ke do kar binoy Congress ke do ka bat du akar binoy kar bi putuman mange kheyaman pengelam do ko posi anutin na ka chesong bang ke ar chap eta ko song pharu se kar bingrong ke do song pharu se anutin ta ladak ka chesong aklam long nilitum long bang bede noi ta nang litum jung ka chesong platform ape achatai mena anutin ma ka chesong ma ase bang chipat do re boy kedam tang vo sik ni phai ingkore hiniar ni di phurong sopia long kedo KAS ya don ria thengno long Hill State Democratic Front thi hekpen HSDF asong atum det pia dang along diesel petrol pen dang lok hormu hortar la pen karbiang long arat ajak ding klui pen akar inai article 244 a prab jin pen dang pachun pinang chipura kache song pedo pon
Kedamtang Assam Assembly kilik ang theklang det pen det pia dangalong petrol diesel anam ke paso sining le kaya jok det pia dangalong asontin setame hormu anam setame nang bat pi khangjang lo laso joki duk de darara tuma phat pe nang an akasik sak nang dolo bangso putak HSDF hin pen matha ponsi kache song asai dengpon labangso kache song ahut HSDF maipu rajenti mong kading je ponatengke karbiang long pen dima hasaurat akar I nai bangke alam kaning je chot lapu kalidet nangji article 244 putak abangke ke pachunsi ke nangji ke asia mahang ke thek artaning kan troxy ke brapho nang pleng tang lo pulote ko ansi karbiang long pen dima hasaurat che song thu nangji langma National Party ke charining kan thong kep likep nang jima karbiang long pen dima hasaurat akar inai article 244 ke pachun jia phan puta rajenti mong pen ningje pon Halapu Meghalaya pen West Karbiang long ahoy long kai ke long le ahoy putak kedam tang ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang la pen team Karbiang long ka humri dam hut ki thir thip amon samsi ke pado dam lo ma pusetame kali lake skima phanchot si kedam chot puta ningje ponthu Hill State Democratic Front HSDF Regional Political Party Hinpen Nilitum Inilada Labangso Flyer Owarumalong Itum Kami nang pro Mega Tesong nang ke Lahelo je Non-jong Initum Tekpon long lo je Asam kan pialong Election a result plan det penapi MLA result plan det penapi non jasemet karbiang long mate asamang kan ki aname nguni ratu ke hang injo lapen kisung ke ponang kitu ke ponang lake lahelo je MLA arezal ke klang penamat chief minister atum kaduk kawe semi ke deng ajo penamasi petrol diesel ador pe bat laplo laben karen bilanda pe bat etlo laben sang han kuruyate dali pias musunada keco yang ada ador pe bat elo sono soni bangal halo itu karbiang long akar I karbiang long west karbiang long akar I autonomous state lake alam ningje chot kali det nangji bondame akam picun unangji autonomous state ini tuh kadok kebeta akar ido lasi labangso autonomous state putak ini tuh prajin pen ini tuh implement serak rak nangji athema non karbiang long ini tuh hek tulong lo 75 years complete non 76 years ningkam trok sikebra trok nangkin lutpo ante ko anak jaksi tung cesong nang hela di lasi nang kipi wekji autonomous state pulote ilitung ningkan trok sikebra po ningkan trok sikebra trok anang ni lapen non setame tung heglong lo ilitung Kongres ta ningkan krep ho cari lo BJP ta ningkan krep ho cari lo ningkat thong kep nangji mala national party tu alang itu emprek itu banang itu Rangke council outer list mate council election branch na council along sido non ke election branch ta council along kali non ke lasin ini tum diman lo la pen hang lo la general election belek nangji la pen council election belek nangji lasin ada council along si election branch binangji lagi putak tak autonomous council di mahasauta di kalima lasin ini tum nahai putak sentu pinidak ini benche song banglo lapen ini tum
Kebang jila apor hutam cesong bo belak bini gelak ke cenglo nitum HSPM hin pen. Halapu HSF Kauntin Bang Kuluni Sar sar kulo. Sumjana Pen Kaning J Asar Pona Tengke kultino Don pisalo Kachitana pamene Bangke cesong Kapre ponji. Kadera Long Sitame Garia Jang Tupen Danglok Hormu Hortar Anam ke Paso Bangke Ladak India Deda Long Lasi petrol diesel anam ke paso jok hormu hortar do an setame anam paso edlo laso jok hiduk det arara tuma bangke sungkrung khangjang lasi prabjin pen petrol diesel anam ke pajum thu nangji pusi ningje pontu Hempre kaputak ningkan blikep bokep jisong edlo tibong same bini arnian same Karbiang Long Autonomous Council kacari itu labang so hempre kaputak kengkam kacijor lapen ki implement dia pat kengkam cijor jadi ada join si number 1 nilitum ladak bini nilitum cisong nangkok lo lapen number 2 nilitum kacisong abang elalo non amat Karbiang Long Asam lapucot kali Indiang kang pilongsi hormu hortar ador kiso labang so hormu hortar ador kiso long ilitum long atok anu kedo lanco takali lang inglong along rielong kiduk kelak akhe itum ilitum pinang anak katura jiptong nangkok lo bipot ma pulo tangke labang so diesel a petrol ador kiso pena joine ilitum hempen angtan kibar ya panstame ilitum lahai kiduk kedam labang so kado kawe ador ke bada joine penilitum pinang anak kisunga ketura dolo lapen duk det boy det atum so det une det ahut pustame ilitum kisu kelang kacilang atau ahe melongan kita dam stame labangso ador ke bat diesel petrol ador ke bat ajoine pen katurat hibiglo lapen tu lailitum kadokawe jopa dap jopar ni litum akinang sot hormuan labangso ador ke bat sang pen jenglok jang chu pen jenglok ang tonisi labangso ador ke bat pena joine ilitum aradatum kiduk det ke boy det aratum pinang anak katara dulu lasilahaya putaksi nilitum labangso sidin demonstration mate dharna along klampen Karbiang Long Autonomous Council kacari ladak ASIM IM pen cenglok MP MLA kadok we panstame ningak long pen alang litum apan kipacini la pen alang litum pan sodak pen kipacini alam te bangela lo prabjin pen la hormu hortar bang ador pijum nangji pen adun tu bang ke Karbiang Long along labangso ajak dingklui pen ake hang labangso hempre ke bang prabjin pen assembly along la pen kabinet along labang lamrai en ponangji lapen adun tua kisunga bangela lo Karbiang Long abordar mate ahoy adui ilitum jongdam nanang Nagaland ahoy adui lapus tame pinangan akisunga kedolo bulaghat ala bangso ahoy adui lapen noga ahoy adui lapen Meghalaya state ahoy adui la kadok we state boundary labangso ahoy adui bangke permanent solution na ipusini litum hin pen bini labangso amai long pen sodak pen litum pichini pon lo asini litiek pen lansi ninggek kala Karbiang Long Municipal Board Sirkep Achokomaratum Abainong Chiklujon Kripli Pen Komanike Chiklujon Trokner Kep Rapli Ankelong Ponpe Putak Vosik Nipai Krener Kep Arni Dogmuka Municipal Board Asai Hemalong Krung Sayamai ke Paman Ponalong All Karbiang Long Municipal Board Employee Association Sahin Pen Kangkir ke Papon Along Dogmuka Municipal Board Chairman Atum Pentame Chedon Donsi Kangkir ke Papon Nithom ke Plane Kangkir ke phapon ateng pen dokmuka hithi an ke pangthir asai amtame ke deng pon pedet ajok dokmuka hithia long ke ter ke erlapen ke men thu penang an che chak pon nanglo lapen dokmuka municipal board asai hem tame kangkir check ajok si sai hem along ke claim ke dam pon nang jia sondo antame claim dam pon pe ason si mandet lo Chokomaratum Bainong Kilong Pon Pe Putak KACCM Anparta MLA Dr. Tuliram Rong Hangaphan Prabjin Pen Bainong Kipi Pon Nangji Pusi Chuning Ripon Pedo Nilitum Dokmuka Municipal Board atum strike ikroy dunang kokalam tekelalo Karbiang Long Municipal Board long sirkep do si la long sirkep Municipal Board terutama Chiklujon Krip Lipen Ceklong 84 months ankit Bainong Kelong le to koklo silabang so Bainong Kelong le putak nili tuma batai council CM sir pan principal secretary pan memorandum batai pilo boy pecetame nili tum panon puan itame Bainong na PG putak council pen thanat kedeng pon nindum ketek ponong le
so ang ajoine pen si pinian bang kinilitum sa claiming tung te pugoi phisi tame sa jog je pen ke keng si yang deng opinion strike deng pini ni thom pinian ki judlo bang so ni thomang bong vitamin nilitum sa jog je pen phis kang kir poncho takali sithi kuladan ta nilitum ke pangthera sa ta intona koklo sita nilitum matha labang ke claiming tung te jate mena ke do ke thakadem ke pangther ke pale teraji phanil tum matha the ninghang he poi phi tame asajok je ben matha nang ko nil tum claim nang ko silabang so puthak nil tum pinian ni thom ke pleng lo pinian ke ju lo sitame la lini pada sitame council pen nil tum phan thangnat ka chingwai la posonang thek long le la si nil tum la lo na hok sitame akalong apte ke chongdat da mathai be lo la da ke si municipal board long chongdat chokamar putang de lo pot si ladak sayog je pen bangwa tame long opek ke chongdat ami busunda warsa ve si tame usomar phan ke charli non din kai ke thek ke ang deng tin si tame ka chi patte din pina ke somar tum phan si tame ko son si pathek bangson banga somar so pathek duni ma pari ni ma so ke matha do wa phi si tame la bainong ke long le jo ni pen matha dun un edet ko dun un edet lo la si nili tum ni tame Karbi Anglong Autonomous Council nong nam ke thenai man ke thenai ake hai Dr. Tuliram Rohang sar phan tamin nilitum tuning riparlo nilitum ma phan nilitum ke sung ke boy puthak prabjin pe nang matha pe nilitum ke sung boy phan bap na pachun pija phan tuning riparlo আমি ইতিমধ্যে এবাৰ দুবাৰ নহয় বহুতবাৰ 2023-24 পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলং অথৰিটি বিশেষকৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় CM ছাৰক য'তে যেনেকৈ লগ পাওঁ মেমৰেণ্ডাম হওক আমাৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা আমাৰ নোপোৱা দৰমহাৰ কথা আমি সকলো পক্ষে আমি কৈ আহিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কাণসাৰ দিয়া নাই যাৰ কাৰণে আমাৰ অৱস্থা সঁচাই শোচনীয় হৈ পৰিছে গোটেই এমপ্লয়ীবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে ঘৰ চলাব লগা আছে কোনোবা স্কুলত পঢ়ি আছে কোনোবাৰ মাক দেউতাক বেমাৰী আছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ অবিহনে তেওঁলোকে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলিব লগাৰ নিচিনা কণ্ডিশ্যন হৈছে সেয়ে আমি অথৰিটিক বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছতো কিমানবাৰ আমি মেমৰেণ্ডাম দিলোঁ আল্টিমেটাম দিলোঁ তাৰপিছতো নকোৱাৰ ফলত আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত সদৌ কাৰ্বি আংলং মিউনিচিপালিটি এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েশ্যনে আমি নখনে এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী সৰ্বাত্মক অসহযোগ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আজি তৃতীয় দিন কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি অথৰিটিৰ পৰা বা আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় CM ছাৰৰ পৰা কোনো সঁহাৰি লাভ কৰা নাই ভাবিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰতে আমি আজিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ অন্ত পৰিব কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 1, 2, 3, 4 জুলাইৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেখেতৰ সুদৃষ্টি যাতে আমাৰ এই দুৰ্ভগীয়া এমপ্লয়ীসকলৰ ওপৰত পৰে আৰু আমাৰ দুখৰ সমভাগী হৈ পেলাই কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰে Dokmuka hithianong sapatum lasi nilitum si tamedak sapha sakki saphalong pe nilitum kidudundak saratum anka kene bainong long le la so bainong ke long le da join ni nilitum saphatum han se tame hithi kula da long tame pakla nang ne do nilitum strike do sinang punang itu masih nilitum ta saratum kopi manang pin khada teng pe nilitum ta dunang ko la sinon dangke nilitum ke strike kidudo ni thom lo kini pen kini ke kipajut lo lasi laso ai strike kidu ke sar tum tame chini nang poje kopi pon ma ladake nilitum asar tum ta bainong long le kulo tang te hithi kolat ki pang thir ti phan ta nilitum phan tame nakelang nuji phan aninga wedalo lasi nilitum phan hithi kolat ki pang thir laso na ki palang nun thekji phan na pang hon pon thegi phan ke sar tum niram sar tame ladak Dokmuka Municipal Board asar tum hanta bainong pinang po Kedam tang vosik ni phai ingko rahinier ni lakhain ko resi Borjan constituency ka parlo Dimapur border ari Karagaon block number 1 4 lane arai alongli alamki kiklang Sonsi Inut Karlitang Subha Sangma tribal alongli Chiri Krepho alongli Karlitang Asok Sarma Sopo Homnath Sarma Lapen Ramnath Sarma atum bang hiniatum chelangsi alongli Thersiang tan pen ke bang kichi ke be so tuma phan jor pi etlo Karlitang Subha Sangma chor anila monin longle ahem phu pen kaningje pona tengke Karlitang Asok Sarma phan longle
achita jorlong le ke jor pulote kachetok hei hui anta ave lasini litum me thanga long le ke long vek nang ji pusi ke hangpon labang so long le lam ki ke do phuthak a hoka hemphu ka chini pe meji aphan dipu revenue AROSK mondol magistrate atum anta adimalong an humri damsi langchari dunlo Karlitang subha sangma long le lam ki ke do kok penajok nonamat hem ki kim sai ke claim angdeng anta ington pon et nang popusi authority atum pen pachini tekang Karbi Anglong rong asaramay atum pen setami Karlitang subha sangma long le lam ki ke do phutak a hok pedakang sai ki pidun ji aphansi KARAA borjana havar amay atum pen arja pidun po Bokazan hanjang lang so pen Bisnu Lekthe nang kilo berta kalang lo ahok lo da ka bangke ini ke kara gaon SCB andar lo wapi tame nili tum kara Karbi Anglong rong asaramay pen sipini bangke dak SO sar atumta mondol office pen wangiglo apen magistrate tumta dolo pen nili tum phans tame nang hanglo tini dak sport long alang tum ke bang long sar tum magistrate mate la SO sar tum ke bang long nili tum nang hanglo kara hin pen ta dak nili tum nang chitong lo area bangke Karagaon block 1 lasi ini ke la so prangta la garo tum la amalik non claim bom ke la long le ke la so long amalik binong tum la nili tum kara central committee long talang tum case nang piglo je la so putak bang la so nang sai pinai wala malang tunang ku ben nili tum party ini pantangta alang tum manda hanglo apen la Homnath Sharma aswasar pura Ashok Sharma pusipu alang tum manda nili tum alu palilo sa alang tum bangke bangi kasumen ako mata ini second time aku nili tum sonto talang tum bana ko la first party second party mata hanglo stamela Ashok Sharma tum bangke bangi ide nasila so teng ben chini dam lo puro te alang tum bangke lason ke choko mate ke mesen lason le ke claim kali kodak border area bang alang tum lason kisimana tum do asitina nepali ban tu lable same kisimana nepali tum lason bang along le kunani ya apota pen po located po alang tum pini bangke dak sport long tek long bangke la so long le bangke la so agaru tum long le bang alang tum bangke kumani behari banda jore lo yo la punon construction da suli bom lo la pu marori banda jorde lo so nak taksi alang tum la along le bangke suidho biga pusipu stame non daga bangke alang tum bangke jore glablo penang bong nili tum dak yar office ta record lang na biglo sta hoso record long stame hola dak bangke la agaru la so amen ta dak number 2 ama dak bangke pabong long check amar alang tum ke kunani NC pota frequency located jola sonjo sonsi claim tap claim pu lo alang tum nge kumani behari phan marori phan bangke alang tum bangke sonsi jor lablo ingala son jor po alang tum bangke la haya tangka ma bangke ho Nepal si alang tum bangke hemri chikin nam po dak bangke la pusi tangka mo ha ka be son si ka chepla akwani si la son pote la tum bangke PO ke Jordaji apen ladak non gotom bosti pu inut guna ghar gotom pu alang ta rong sar dang pura pu chikrong los tamen nili tum kara long da recognize ave kra long masa recognize ave alang bangke non tala so Ashok Sharma tum long stame la so Nepali tum talang ka chirap dun do pu sini tum alo lo pen betalo asinon nili tum bangela kara hin ba ke la son claim tap claim through apen la duplicate pota la son bonai pru bang ke jorta pe jor pru bang nili tum bangela borjan hawar amai nili mala president lason bang nili tum lang chari dunji apen la sora bang nili tum bang ke kroi dunde ahok pet abang long si nili tum bang ke chirap dui chitu dui la si pini bang ke la so magistrate mata bang lo alang mata alang tum la so Ashok Sharma tum pan hang lo sta bang we de ako SO tum da bang lo sta alang tum bang we de dak me masi thek dak lo ja alang tum bang ke claim tap ke claim proof pen duplicate pota pen si alang tum la hai ke che ke bia so tum pan alang tum long le bang ke jor tap jor su de lo la hawara mai lo borjanan bang ni tum so si lang tari tum bom po apen non het jong la SO lo magistrate tame tikang lo so along le bang non case tame mate la so bang sai long pa me lang so teng sinon bang ke na hok samela so suidho bika ang bong bang ke construction suli bom kumane behari busipu la tame non ta alang tum putikang lo kam ta non ke bon check lo la sila so along le long ahok pet kang sai tika bang ke kam bang ke claim long lelu nili tum karahin penta ako mo sar da putikang lo asi pinap dik samalang tum claim dek pustamela ma nili tum samela ke lang chari bomi pot apun la so insai long litika bang ke ahok pet kang sai long litika bang ke la dak bang ke kam claim long lelu Subas Sangmar asile
মাটিটো ইহঁতে নেপালীক দি যোৱা নাই এতিয়া ইহঁতে নেপালীকেইটা কি কৰিছে বিহাৰী আৰু মাৰোৱাৰীক বিকাই কেনা গোটেইখিনি পইচাটো ইহঁতে কি কৰিছে নাজানে এইটো কাৰণে আমাৰ মাটি আমি অধিকাৰ আছে আমি মাটিটো নেৰিম আমাৰ মাটিটো আমি পাব লাগে সেইটোৱে মোৰ কাৰণ আৰু ইহঁতক মাটি দিয়া নাই ইহঁতক 2বাৰ 3বাৰমান হ'ল মণ্ডল অফিচত মাতাটো কাৰা এছ'চিয়েশ্যনো মাতিছে ইহঁতি যোৱা নাই আমাৰ কেইটা গৈছে ইহঁতক 2বাৰ 3বাৰ হ'ল মাতাটো ইহঁতি হ'লেও তথাপিও যোৱা নাই ইহঁতি কেলৈ ইহঁতি কাগজ নাই কাৰা এছ'চিয়েশ্যন মানুহবোৰতো কৈছে কাগজটো আনিবি আপোনালোকৰ কি কাগজ আছে 2টা হওক 3টা হওক কাগজটো আনক ইয়াতে আনিব নোৱাৰে ওলাব নোৱাৰাৰ কাৰণে ইহঁতে যোৱা নাই আজিও মেজিষ্ট্ৰেট এছ' ছাৰবোৰ আহিছে আজিও ইহঁতক ফোন কৰিছে ইয়াত আহিবলৈ ইহঁতে অহা নাই ফোনে ৰিচিভ কৰা নাই আচল মাটিৰ নামটো কাৰ আছিলে মাটি সুভাষ চাংমা চাংমাটো কাৰ আছিলে মোৰ হুহুৰ হয় মই তেওঁৰ ডাঙৰ বোৱাৰী নীলা মমিন আপোনাৰ মতা নামটো সুভাষ চাংমা আচ্ছা এতিয়া কাৰাগাম ব্লক নম্বৰ 1 4 লেন ওচৰত এইটো আপোনাৰ মাটি আপুনি কোনোবা অশোক শৰ্মাৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰিব পাইছে বিক্ৰী কৰা নাই কিবা লিখা লিখি আছে দলিল চলিল নাই একো নাই বাবা একো নাই তো আপুনি এইটো মাটিটো আপুনি কি বিচাৰে না মাটিটো মোক লাগে মইতো এতিয়া বাৰী তিৰোতা হয় দেই বিধৱা তিৰোতা এতিয়া মোকতো কোনে চাব কোনো চাওঁতা মানুহ নাই বাবা তো আপোনাকে এইটো মাটি বাপচ লাগে না তো কিমান বিঘা নিচিনা হ'ব এইটো মাটি 14 না 15 বিঘামান আছে ঠিক আছে আৰু এইটো মাটি আমাৰ হৈ গ'ল জানে আমিহে এইটো পাব লাগে এইটো 14 বিঘামান হ'ব নেকি আছে আপোনাৰ নাম কি আছিলে লিভিং মমেণ্ট আচ্ছা আৰু যোনটো এইটো মাটি ক্লেইম কৰা মানুহটো কি মানুহ আছে নাম কি আছে ক্লেইম কৰা মানুহটো কোনে বিক্ৰী কৰে এইটো ভাল ঘৰবিলাক দিয়াটো মানে বা মাটি কিবা কৰিছে না গঠন হিচাপ নাই হিচাপ দিছে কথাটো দিয়া নাই আগত লিখা লিখি আছিলে নেকি লিখা লিখিটো নাই লিখা লিখিটো বুঢ়া হাতটো বিয়া আছে না লিখা নাই Tang tepini ada pabirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru